ikaze bafana bacu aho muri kwishage hatandukanye turavuga ku mugabane w'Iburayi abatuye muri Europe nabo kabaramukije abanyamurenge batuye muri China Shanghai tubaramutse turabaramukije cyane tukaba turi kuri Kongosha muri iki gitondo tukaba turi kumwe na chairman wayo turamwiyegereje cyane ibwire abakristo hari abakristo batakubuzi basha jewe sinivuga cyane kubera kuko uyu munsi nabaye umushitsi ariko murakoze cyane kuduha ikaze kandi kurya bazavuga ari umugane tuzaduca mu kinyamurenge kavuga ngo urugo rutakwisa umushitsi ntaba ari urwawe nitwa Felix Isaac CNT yarakongosha nagera muri Amerika azasigarira kwika keke tukaba turi kumwe na CEO w'icano muramubona n'umuvyeyi twemera twese no wow hari amakuru hanze y'umu evangeliste tutavuza amazina twebwe ari gucicikana woba se warayumvishe mwira wanjye abavangeliste bazakora byinshi n'uyu gide yabwirije yatarabutswe yamenya amavuta ni odi hayivugwa hanze yasakuje cyane yavugishije abantu benshi urakoze cyane reka tuganire kuri nodi cyane cyane ikintu cya mbere ngiye kuvuga reka duhere ku mugani hariho umugani wo muri Bibiliya zitubwira Yesu ngo bazanye umumama wari wasambanye ngo baramuzana ngo bamushira ku muhanda ngo bamutera amabuye Yesu ngo arababwira ngo umuntu utarasambana na rimwe niyunamuke atera no mumama amabuye habura numwe barabura byumvikane ko bose bari barasambanye ntabwo tugiye gushigikira icyaha cy'ubusambanye ariko kandi je biriya audio narayumvishiye kuva ejo bundi kandi narayitegereye mbona amacano YouTube menshi igenda trendingaho narayibonye narayitegereye ntegera n'ababivuzeho byose ikintu no yivugaho gusa ni kimwe isi ya none turimo isi tugezemwo isi turimo iyi isi ya 21 ikihari 21 ni muri geography sinzi ukuntu bazabyita gutyo ni ikinyejana cya 21 ni ukuvuga ngo Satani yahagurukije abantu bayo bo kugira ngo basebye abandi hariho abantu bo gusebya abandi hariho abagusha reka byita abagusha hariho abantu bo kugusha abandi n'uvuga ngo abayumbe n'abapasteri reka tuvuge ngo abayobozi muri rusange ni ukuba maso impamvu ndabisobanura twagiye tubona n'abakobwa bagiye basebya abarevera twagiye tubona n'abakobwa bishe ba vice guverineri twagiye tubona n'abakobwa ko turababona babasebya ba evangeliste kandi nuvuga neho narimvuze ngo iki kinyejana tugezemo cya 2021 kirimo ibintu byinshi Satani akenera kugusha abantu aciye mu nzira nyinshi rero bisaba kwirinda nkubwira aho byanatangiriye usanga nabo bantu basebya byatangiye kuba filmere niko twobyita noneho ntubona ibi bintu uko bimeze iriya audio narayitegereye uriya mu evangeliste jewe ndamuzi kuva ruguru iri iwacu twarabanye kuva mu gihugu cyacu twarabanye pe yarasengaga sinzi sinomucira urubanza ngo mvuge ngo si umukristo cyangwa ngo ni umukristo yarasengaga pe n'abantu nkabona abantu benshi bagiye iwiwe ngo abasengere abagwaye iki bene byo kuva icyo gihe kera hari nka 2008 na 7 ni kera amazi imyaka myinshi ari umu evangeliste noneho rero yarari mu Rwanda yaje ku bitaro ese mu Rwanda kubera iki bo batamukoreye bino bintu baba mukorera hano Nairobi ni ukuvuga kuko jewe hari ahandi hari amakuru nategereye si nyahagazeho nayo ariko uko nayumvishije kugira ngo bihuze n'iriya audio bivuga kuko uriya mukobwa uriya mu evangeliste kubera ko agira impano yo gukura ibiheko impano yo kwerekwa ngo yamweretswe ngo aramushamburiye ngo arangize kumushamburiya uriya mukobwa ngo abona nta kindi yo mukorera reka nkwibutse kano kantu kenshi na kenshi uzogende urebe abantu basebya abandi kuriya niba abantu nabo bagito bashize niba abantu bananiranye kandi abavuga singiye kuvugira uriya muvuga butumwa
abavuga butumwa nabo abenshi bagwa cyangwa se abenshi bamena amavuta bayamenera kuri ba bakobwa bananiranye ba bakobwa bananiranye nibo nabo niho amavuta amenekera nta mugore nta mumama wifashe nta mukobwa wiyubashe w'umukristo wuzuje mu marikodi kuriya ngo avugane n'undi muntu biri ese we kuriya yaragamije ibo bariya abazi uko bene abo bantu bananiranye bo ari TikTok service ari mu minota 3 gahita atambuka ntabyo kumubwira ngo twari dutuye mu mashya ngugu kwa Trinity kugeza mu Rwanda cyane wishuye uzamikwirukansa nabi cyane ni service yihuta none kuja kudepoza umuzigo ku ndege kuko cyo bibwira umuntu abazi neza abazi uko habwira yes reka tuvuge gutya nimba evangeliste yaguye akamena amavuta bibaho ni umubiri nawe yambaye bamukuyemo amaso kaswe evangeliste hano mu kandi rero biriho kugwa bibaho cyane bishikira umukristo wese kandi hagwaga abakristo cyangwa abapagani mupagani aragwa ari umugabo umwe wavuze aravuga ngo kuriya ngo mutangazwa n'ikanisa ngo baba mu ikanisa zijya abakristo ikanisa y'ijya abakristo n'abapagani kugira ngo abapagani nabo bazokizwe none se umupagani azokizwa ari hanze azokizwa tumvishije ijambo ry'Imana kuriya mu ikanisa tubamwe turi abakristo tubamwe turimo n'abapagani kugira ngo umupagani akirizwe mu ikanisa rero nibyo narimpuje nibi hazahaga umukristo tazizoga umupagani asinze asanzwe yaraguye maraka nubwo nimba evangeliste yaguye ni umubiri nawe yambaye ariko se yagwanye nande ninde wamugushije ugomba kureba uwamugushije nawe ukamwibazaho ta manota bo barasinze baragwa kabiri niyo mpamvu nakubwiye ngo uzorebe kenshi na kenshi abantu basebya abandi baba nabo barasebye ibo baba babimazemo imyaka bafite diplome yayo baba nabo barasebye yani bivuze ngo evangeliste koko yaraguye akora ikosa rirani ikosa pe ikintu cyambere tuvuga niba koko riri yajwi ari igiwe aho nani ngutangiye ya story aho nayumvishije amakuru numvishije nguriya evangeliste ngo yashamburiye uriya mukobwa ngo arangize kumushamburiya uriya mwana ngo aravuga ngo nta kindi naje no mukorera cyazi muzi uriya mukobwa naje uriya mu evangeliste aravuga ngo nta kindi naje no mukorera ngiye kumusebya niko kuri ariko yitabishwa telefone kumbiwe nibyo yari yapanze kugira ngo amusebye amute hanze kubera ko evangeliste yari yagize ute yari yamushamburiye gusa ikintu jewe nk'inama noha abanyamasengesho mwirindi oya nuja kuvuga umenye uwo muvugana umenye nibyo muvugana ego ntidushigikiye uriya mu evangeliste biriya ariko banavuze aho ngaho nari nkuye ayo makuru banavuze ko ririya jwi rya editinzwe atari ryo uriya mu evangeliste simba ifite igihamya 100%. jewe ubwanje narategereye kuko muzi ndamuzi kamenya n'ijwi giye nimba baranari editinze bamenye kuri editing kuko wumva n'ijwi giwe ikibazo gusa ico mvugaho aba evangeliste cyangwa se abanyamasengesho n'abandi baza bamenya ibyo babwira bavugana n'abakobwa n'abagore cyangwa se n'umuhungu ku muhungu ibyo muvugana umenye n'uwo muvugana kuko ukoze amanalize wasanga nuriya nawe bari kwavugana n'abarundi tubavuze ngo uramuzi n'abasaza baratse none nta muntu tuvuga mwiza hano kuri CNTR ariko kandi kubera kwirinda kwinjira mu buzima bw'undi muntu ariko kandi ibi ese noneho kuko ibyabaye repetition kosa rimwe riza umwaka umwe abiri noneho hari twabanje dukira bari abafiyemere turavuga ati Yesu hari ayo matsinda abo bafiyemere mugani wawe bari mu gusebya abandi hakaba n'amakosa y'aba evangeliste hagasubira hakaba n'amakosa y'aba youtubers hari imanza zimwe zakaza zicibwa mu mafamiye mu miryango ikibazo cyo gusambana ngo umugore yahukanye icyo ni ikibazo cyo mu muryango vie prive ni famille ni familie icyo kibazo bagikemurira mu muryango ariko ubu nyine tukibibona ubu nyine usigaye wamusanga nimba umugore mwatonganye mu nzu ubiga gutanga gushika kuri YouTube akayungiro kamabanga karatobotse nicyo kibazo hariho ibibazo byakeza bikemurwa na famiye hakaba ibibazo byakeza bikemurwa na leta ariko ubu nyine bisigaye bikemukira kuri kandi ntibinakemuke ko nkubwira ngo inshishi y'igisinyabwenge mu muhaniza y'icyo bintu byinshi usanga umuntu ugiye kuvugira uwo muryango ntibamuzi ntibamugira ku ikarita y'umuryango sino kuvugira umuryango ni ukuwusebya nawe ubwe yarasebye ku giti cye yamara agashaka gusebya undi muntu icya kabiri amanota mu muhanda ni hafi ya ntayo ni ikihebe gusa kitagira imbunda mu muhanda none kuki
kuki nimba mu muryango wanyu mukosanye kuki no kumva ko no bijana kuri YouTube yanje ni YouTube ese YouTube ni association ikuri imanzi z'abanyamurenge ikintu iyo cyane ne mu muryango bakohamagara mitiwariti yes ikabikemura umuco wa kinyamurenge bigomba kuja nibanga tirigomba kurenga YouTube ni ikintu uzorinda upfa kikibaho yes reka nguhe urugero k'iyi video umwana uzoyibona ni record yuri yamuvuga butumwa bashize ku macano twe ntabwo tuyishiraho pe please nk'iyi video nk'iyi record yiwe bashize ku ma YouTube channel yego mwanya wanje izamara imyaka igihumbi kandi muri iyo myaka igihumbi no kuvuga ngo n'umwuzukuruza wuri yamuvuga butumwa azumva ukuntu ninka briefcase y'amabanga sekuru yari gito kandi wenda sekuru nicaha yaguyeho n'abandi abatari tubivuze bageze ngo bari mu kubigwamo ntibabiri coding sibo benshi kandi bamurusha n'igiti bamurusha n'amapi none se kubazi gusambana gutangiye none mu bimenye 2025 tishoboka byahozeho ariko bikaba tukagira n'umuco wacu tukagira n'ukuntu tugira umuco wacu tukagira n'ahavugirwa ibintu tiwo kwama wirukankana record y'umuntu ngo yarwa atereta undi muntu ngo wamwishira kuri YouTube channel yawe sibibaho kuri uba wishe undi muntu uba wishe uriya muntu wawusebye uba mwishe mu bazavuka n'abariho n'abana bazokura bategera amakuru ya se hari n'amakosa mweshe zira n'inzandiko mwamwandikiye zimurege kandi ntagishasha ntakirenze cyari cyabaye yego yakoze amakosa pe abakuramo amadakobo batarimo kubarekodinga cyangwa ko ayo ma video bakuramo amadako ntayo turabona ku ma YouTube hano si dufite abakobwa bashinzwe gutega ibi bisaza bivuye muri diaspora harimo na wa undi tutavuze ko tutamuri kodis noneho inshuti bavandimwe reka dutanga inama ibi bintu akantu kose tubonye si ngombwa ngo tukirukankane kuri YouTube ngo nibyo bizanaga ama views ese views twazishatse mu mahoro ni gute views zigurana ubuzima bw'undi muntu kubu uriya muvuga butumwa n'umuvuga butumwa pe wasengewe yaguye mu cyaha wenda nyiraco iyo umutima w'umurega yari kuzacirega ariko naracirega nanacirega umenye ko ira audio yewe washize kuri YouTube channel yawe izotegera abuzukuruza bibi izotegera n'abatamuzi bazama batangira kumubaririza ngo yari buri inyuma bazamata ngo yari muntu ki kandi mu muco wa kinyamurenge y'umwana agiye gushaka kurabishiye abana bese iyo ukoze amakosa uko twebwe tubayeho abanyamurenge iyo ukoze ikosa ikintu cya mbere bazabaza ngo se n'umuki yitwa nuwo kwandi nuwandi sekuru yaraba mukuru we wabahe barumuna be nibande noneho bagusangana mu cyasha gusa iwacu zufa n'ijisho kikaba ikibazo atari we wabyite ibibaze noneho none kubera iki dusebanya gutya ese bifashike noneho hari ngo bifasha kuzana views nzana mbona bamwe bakamavuga ngo revera runaka ngo kamubayeho agaki washa kubasanga atana kabaye agaki twagitwa abakozi b'Imana ngo niho views ziba yewe wabonye bijyana n'imvuze wabonye abarevera bagiye basebya babashira kwa rubanda ku ma YouTube n'ubu nyine barahari aho wabonye aba vice guverineri ngo bishwe n'abakobwa bishe ku ma YouTube aho wabonye abavuga butumwa suyu wa mbere gabibaye niwe wa mbere siwe wa mbere kuva kubwa kandi ariko iciza ciye ibi ngibi mureke mbabwire mu mwishe mu bantu ariko abamukunda n'abamwizeye bazohora mu mitima yes kandi bazohora bamutega amatwi azahora abana nabo azahora n'abasengera impano wagize itifu wagize ngo umuntu gukunda ari ikintu tuza twitiranye haba impano haba n'ubukristo nimba evangeliste yaguye mu bukristo ariko impano yiwe arayigumanye yaguye mu mubiri ariko mu impano iracyari uzi umuntu agushobeje ku bantu bagukunda haba ibintu bibiri byiza umuntu ugukunda aza kwihanganira akakubabarira yes urumva kuko ahantu hari urukundo harangwa urukundo imbabazi kwihangana siko urukundo nibwo rubanza ibyo bintu bibiri bikaza bikurikira kubera ko abamukunda bazokomeza bamukunde mande tusande nta kizabihindura ku mitima y'abamukunda aka kazi ki yampano impano ni ikintu urema
kidashoboka n'undi muntu wose haniyo Keretse Imana wavuga ngo yayiguhaye, yayikwaye. ruguru nta abantu basenge bahanuraga akanyanga gahora ku muntu yapana ruguru hano muri Kenya nah hari abahanura bakaja mu kanyanga, hari abahanura bagatereta impano zitandukanye. Impano n'ubukristo ni ibintu n'ibintu bitandukanye ariko ntidushigikiye abasambana gusambana. oya ariko kandi hari ibintu bimaze kurenga urugero ngo umuntu nakora akantu kari prive yiwe ngo wama ukirwankana kuri YouTube channel yawe ngo niho abantu baguha oya uramwana na views bazoguheza ifaranga zizo views, ariko kandi umubano wawe na wa muntu usebeje tuzatugira ikinyabufura ibintu byose zigenda kubita. turimo gukora ibintu by'abantu batarizwe. umuntu warezwe azaranga n'ibintu bigira mu 8 ariko ndavuga bitatu. hari ico bita indangagaciro, hakaba bita amahame, hakaba n'ico bita ibanga. Ibyo nibyo bigize umuntu. Nubona umuntu abuze ibyo bintu bitatu ni nk'umuntu wagiye iranga atari ko mukimufite. none se monsheri kubwiza ukuri, none se ku rugero for example turi mwira wanje ningusebya abagukunda tibazanga gukomeza kugukunda, ariko umubano wanje nawe ndetse n'abazanga erega n'abantu biyicira imigisha cyane umuntu kuri bimaze iki kugira ngo njane record y'undi muntu kuvugana n'undi ngo nyijane ngo ngiye kwishira kuri channel ngo niho abantu bampa views. Nimara guhembwa ayo mafaranga ya views umuntu akagumaho nanje kagumaho umubano wanje n'uriya muntu. Ese ejo bari abasebanyagaje wico mbikugira ejo umukobwa wanje ko nje ndubatse ndo umupapa mfite abana mfite n'umukobwa w'imyaka 10. umukobwa wanje akundanye n'umuhungu uriya mugabo nasebeje twokoshanya gute niriya video iri kuri YouTube. oya kwita kugo rubanza biragoye. twokoshanya gute iriya video iri kuri YouTube cyangwa abana bacu bobana gute? Okay, abantu ko barica abandi mu mitima bakagoma kure mu gwango n'amacakubiri mu banyamurenge tibamenye ibyo babakora. uzi kibazo twagize ndimo kubwira abantu kibazo twagize ntagara abajenesi ba mbere dufite nitwe ku giti cyacu. Yes, kubera ko nubona ibibazo gukuru bakoraga twebwe mu muco wacu tuzoba twarabaye nka frere bagiraga ubumwe, urukundo, ubunyangamugayo, ubufu. ese koko tuvuge uramusebesha wowe uzovaho abana bagumeho, ariko babana nibakundana uzobyitwaramo gute? ejo bundi hari umusaza umwe nabwiye umusaza umwe uherereye mu gihugu cya Amerika, ndamubwira ati muze kushaje imyaka igiye waretse kagukoresha ikiganiro mutandaho yaraje dushobora gukora ikiganiro uri muri Amerika ndi muri live waretse kagukoresha ikiganiro kwambwira amateka yawe kuko ni umupasiteri yatubereye mu revera. arambwira ati mwana wanje ibyo uvuze nibyo gusiga amateka kugira ngo n'abandi bazoyamenye n'abana bazoyamenye, ariko se umunsi nzopfa mukiriyo muzovuga iki ko kera uzoba wabivuze byose? rindirira muzoyavuga ayo mateka mukiriye none ko hirya abantu barimo kwama bica abandi babihari. abanyamurenge aho tugeze ahantu habi, noneho tugeze hari icyo sinakigaye umuntu akoze uzico. urabona iyo mvuze bigaragaza uko ntekereza, ariko iyo nkoze igikorwa kingaragariza uwo ndiwe. noneho hari icyo bita imikurire y'imitekerereze kuri izi siyanse barabizi, kuko iyo umuntu avuze hari umuntu uvuga ikintu akagaragaza ibi barimo kuvuga ni ibitekerezo by'abana b'imyaka 15 ibyo gusambana bikiri bishasha mu bwonko bwabo. sibyo ufite imyaka 35 ariko uratekereza nk'abana b'imyaka 15, aho no gusigara inyuma mu cyo bita imitekerereze mu myaka 15. Jese ndumukubigaye hari uhitunyere ku bwonko. urabona jewe si kuyu Eva cyangwa se kuyu evangelist wakoze kino kintu namugaye naramugaye mugaya kuko yavanze ubukristo ni impano yayigize ubukristo kandi atari umukristo wenda nishaka imvuga cyo simukiri rubanza namugaye kuko ari umusambanye tuvuge gutyo nimbya ko kwiri audio yari mugaye kuko yasambanye kuri telefone. ariko kandi uwo ngaye cyane nuriya wabyamamaje wera kuri uriya mukobwa bariko bavugana initire yo kuri coding umuntu mwamuvugana kuko mwamuvugana mwe. ese murashaka kuba abastari mu mafuti
ico kintu uwo ni uwa kabiri ga rero nagaye uriya mukobwa barakubavugana ndetse uwo ni uwa kabiri kuko iyo uvugana n'umuntu mwamuvugana ibintu byanyu iyo ni vie privée ni ibanga ntimwahamagaranye mu mukutano ngo muvugire mu mukutano nivyo umuntu wa gatatu ni umuntu wirwanga agafata ya record akazagenda akajana kuri YouTube yiwe YouTube ikarebwa n'abantu ibihumbi 10 babantu ibihumbi 10 bakifuza kumenya wa evangeliste ese nkubaza ko kanta aho ngaho kuki badakora batashiraho umuntu nibura yakishije ingwara muri abo bantu ngo ari urebwa n'ibyo abo evangeliste yakishije ko tutarababona ikintu ciza yakoze muzamure umuntu agira ariko babona kantu kabi icyakoze ubwoko bwacu nabo nyine basigaye bihutiraho kureba kantu kabi ko gusebanya kuki batareba iciza wakoze kuki akantu kamwe nimba aramutse aguye mu cyaha kuki ari cyo giterindinze cyane kigize views ibihumbi 10 kuki ibyiza yakoze bitageze ibihumbi 10 waye icyo kinda kibaza ariko bigafashwa natwe twebwe abafite amacano ya YouTube ukirwanga ugafata kajya kabi ukakaje kugaheza abantu kuri YouTube je nigeze kuvuga ngo bijya byiza yakoze ntiwabizanye zatangizwe n'ura mugabo muri Amerika ndavuza amazina nzamugaya nubwo akiri muto nzamugaya muvuga butumwa akazabwiza harya guteshaguzwa bibaho mu kinyamurenge cyane akamaga kata kuke atavuga nibura hahandi harya hazima yavuze hazofasha ubwoko bw'Imana no nimba dukurikira reka mukopeza kandi azoza gushiraho kuko njewe bira bintu sinabiko ari umugabo umwe wacu wavuze ngo ese kubera iki ngo umuntu ni kujya iri haruguru ngo kubera ko umuntu azateshaguzwa igihe yavuze ngo mukamuseka ngo kubera ko umuntu azateshaguzwa mukamusoka ndakamukoteje nakwazo ankate nakwa gashireho kuko no mwirabanje nabyo ntibira bisobanura ibi bintu muzamureka cyakoze we nkuriya we jewe sinamugaya cyane kubera kuko azashaka gusetsa abantu ariko none nguyu we ufasha ibintu bibi nka record ivuga hejuru y'ubusambanyi uvuye mu kazi urayisanze oya turi sitanye sinabikubwiye wenda turi kuganira ugasanga nagataya zo gushimisha naso arareba izo washize kuri YouTube ahita avuga ati umwana waje wamware bitira nyine wamuvuga audio zoza uyikabza ngo yariko yamavuga gutya ngo kubita bibiki ukose why ibimaziki noneho ubu nyine dufite aba YouTubers bafite icyo bita ihamuka ariko je nabonye ibi ngibi byacu nukuba twarafunguye ama YouTube channel tutarize amategeko usibye no kwiga n'amasomo asanzwe ntayo education de base wenda reka tugasanzwe wenda kugiti cyanjije nyine sinkuvuga nzuko wayaso harabatayabi narayacikije kandi muri make nize moduru amategeko narayize ariko sinize amategeko ya YouTube ariko nize moduru wa kandi ari byo byinshi jewe ntemerewe kuzana ngo nama nicarana ngo nama mvuga ngo Christophe ngo wagize gutya ngo wagize video wari kuvugana n'umufiance wawe cyangwa se n'inshuti yawe y'umugore cyangwa y'umukobwa ngo nama nyishira kuri YouTube yaje wantumye se akagatuti tuzogumba akagatuti pa oya ibi bintu bigomba gucika kubera ko kandi yaba mitiwarite y'abanyamurenge yari ifashe aba ikagwanya ibi bintu bagakorera seminaire ikaduheza umurongo ngendegwaho kuko nitureka gutya uzosanga abantu benshi babigendeyemo cyane hariho nk'iyi audio y'uyu mukozi w'Imana uyu evangeliste bashizeho bukwe nyoko bukwe baruko nk'iyi audio ye bashizeho akamenya ko nayishize kuri YouTube channel yanje kandi namuvuze mu mazina nanakabije nibyo atakoze ejo tuzoja guhura hari afite imodoka reke kungoma nuko ko hari abantu benshi bazobigenderamo cyangwa tuvuga ngo ejo ubonye opportunity kandi opportunity ni ntuzo ugomba kuyigushira kandi kuri Evaga nitwigwaneho kuri Eva bavuze ubona ko atumbagira yarashwa hagwana mutambara nitwigwane kuko icyo bataki urafite piste urebe ukuntu yagwaniriye ubwo nta muntu wigeze abishira kuri channel yiwe ngo avuge ngo Eva runaka ngo yagwaniriye ubwoko ngo yarashe gutya ariko akakosa kamwe aguyemo niko gatrendinze ibihumbi n'ibihumbi by'ama YouTubers n'abatari bamuzi bagiye kumumenya kandi bamumenye mu makosa ariko ntibamenye ibindi byinshi byiza afite niruzo twavuze kubera ko aba YouTubers tutubyihore okay hari kintu nagufasha ngo zamaza z'imiryango ziri mu gucika hari no guteranya nanone hari yakira kintu koze no guteranya imiryango uriya no umukwe w'abantu arabyazoba azogira abakwe abakazana ariko reka nkubwire waba Christophe reka nkubwire iciza cyabyo gusa nuko aba basebanya yaba uriya mukuru babikoranye nuko nabo ari abasebye
kuko tugiye muri vie privé oyisesengura tugasanga nawe ari undi muntu ura nuriya wo mu YouTube nuriya ugenda kuri uriya wa YouTube azi nuriya ama-audio ari gusanga nawe ari undi ura ibi bintu rero aho basigaje gusa uri mukure wawe kurikirana vie privé ugasanga gusa aho basigaje kubana guhuza umubiri n'abazarendo bonye yeme twagiye tuvuga ibyiza abantu bakoze tukareka kubasebya gutya ka evangeliste icambere jewe ndamuzi n'uwi wacu nabikubwiye so simwe ni mwene wacu kuko ari umunyamurenge ariko mu murara si mwene wacu ahandi ni mwene wacu mu karere jewe uko nari muzi ruguru niko nzakomeza kumufata hano sinohindukaho ngo wamusebeje kuko ntacyo bimariye jewe ntacyo bizodufasha tuzomukunda mbere na mbere ndabanza nkamenya ngo ese ninde wamusebeje iwe ninde nuwahe yitwa amateka ye naya iwe yitwara gute mu muhanda icyo nicyo cyambere ngomba kumenya no kandi bari mu gusebanya mu muhanda ari za wifi yo connecta n'umuntu ugezeho none icyo papa tuzogukunda YouTube bafite aribo wifi twebwe tuzogukunda nidutego n'igitero kitari cyamayimayi cy'umwijima tuzoguhamagara naze gukura ibihe nabari bagukeneye yewe dushira se contact cyangwa iyi system y'abarozi kuko yarabarembeje wenda wasanga nawe ari system y'abarozi bashize kugira ngo bamuseba mu bushe biriya biheko bibona inzira bagume ari abahanuzi bamwe baza bahanura bagashamburiya yashamburiye ibiheko by'abarozi bakamafata system yo kumugusha bakamugusha kugira ngo bya biheko byabo bikomeze bitrendinga ahantu Marchandise zanga marchandise y'abarozi bahagurutse ibyo tubitindaho ni bashaka bahafata agasebya revera akamuvuga ngo revera runaka yagize gutya ibazi yo titre wenti baragusengera nibura no mubozi ibzombo mu muhanda uravuze ngo ibazi yo titre nibuka titre ya revero akuntigoye kubona iragoye wa usibye hano mu nkambi reka kubwire wa usibye hano mu nkambi iri iwacu muri Kongo je navutse sanga papa yarabaye mwarimu w'ikanisa ngo muri 70 na gatandatu nibwo yabaye revera nibwo yabaye mwarimu w'ikanisa abapasteri mu 2006 yarabaye mwarimu muri 76 abapasteri 2006 kumva iyo imyaka 30 yarishize nukuvuga ngo imyaka 30 akiri muri majaribiyo kugira ngo abe pasteur apana revera atangemwe amubuto yadusigiye ya Emery Patrice Lumumba apana revera kugira ngo abe pasteur gusa noneho kugezo taraba revera kuva muri 70 ariko hano mu nkambi wawa hano mu nkambi fata imyaka uzugira mukuru wawe hanze yabereyeho mwarimu 76 ubu tugeze muri 2 hafi na 26 fata imyaka kwaza 20 wihuze n'iriya 20 imyaka 40 irenga akiri muri majaribiyo Israel mu butayu tayo babazunguruka tarabarevera kandi suko adashoboye oya pe numuvuga ni pasteri nukuvuga ngo niba barimu bakera abashitsi bazaga bakamava ngo kwa mwarimu mutwereke niho mwarimu batabajije kwa mwarimu babazaga kwa shefu nukuvuga ngo no dufatira kanko nibwo abo pasteri bw'amavuta kugira ngo aberevera ongeka museve mafuta ka noneho rero nari bivugiye iki wowe ukifata mugiye gusebya nk'umuntu no mu muhanda ntibaragutora nibura mu bo bikifaranga zikipina z'umuhanda imyaka amaze muri kandi ariko ukumva wosebya revera aho akamayifata akamasebya umuyobozi uyoboye akarere cyangwa nkuko kwanje nkamba nifata ngo ruto ngo president ruto ngo yagize gukina ijwi ryanje riragera kwari nka wa mutonyi muri Tanganyika umutonyi wico ti wo kwitura muri Tanganyika ngo Tanganyika gucafuza amazi so abavuga butumwa bwose mukomeze umurimo kandi mwahamagari ariko reka bakopeza kakandi mureke kwanduranya mureke bakopeza kakandi ubwifu bagabanye none munagira vie prive musa mumenya muyigirana kandi mugira amahame wa umugabo azarangwa n'amahame kandi iri umukozi w'Imana ico kintu kigomba kubaho amahame indangagaciro ubufura ubunyanga mumenye no muvuga hakubitaho n'ubukristo amataka bjara amavuta wawa ubwoko bw'Imana bukishira ibyo bintu bishobora dufasha cyane ureke kwama
kubona ngo ubwo wakoreye service wakishije umuntu wiriya ndayo ngo ngende kumubwira ngo ibyo kuryamana ibyo gusambana muzamumenya abo muvuga kandi bakopezi nimba mwaraje muzamuzana n'imiryango nabanyihashye kugira ngo ejo mutazogwa mu cyaha cyane buriya umuntu uja mwivuga butumwa kamara neza 3-4 hanze y'urugo oya nabyo kibazo nuko muri mukuza mwivuga butumwa muri abasiribateri usibye n'ubusiribateri barasize abagore nibyo mvuga ariko ga evangeliste yaje kubitara ariko hari n'abandi bo bataje kubitara nubwo yatinze inzira ngo ntiraboneka kandi mukumva inzira ntiraboneka yo gutaha ariko hari umwega wavuze ga baramubwiye ati se kudata muku ati urabizi muri ubundi umuvuga butumwa utagomba kurenza amezi 6 namakosa atatu yo yamara guteguye hano ibibaze nkino mu mishasha muri inka mu mazu y'abandi twishura yewe niyo wowe ufite uzu yikwishurira ese we none wazoza yikwishura azi ko wabaye karegerege wagiye ngo mwibuke umuntu gusa none Imana ivuga ngo izahimigisha imirimo y'amaboko yacu ntiyavuze ngo ayawe izayasanga warabaye kinyoni mu giti izahimugisha amaguru yawe wewe noneho hari ukuntu twakiriye ivuga butumwa nabi udashaka kuvuga udashaka gukora responsibility yawe umugabo nijya kuba nubwo tuvuga ngo abakobwa ko barabashira hanze ariko nabo bafite mwandi makosa yewe umwana yagwaye ishura uba giranse yewe nyabuna ntabara umwana ararembye ishura kubera ko utotabara wa mwana byihuse bazurikane na za uba umunyenga fata matatu wicare mwagabanyije ibyifuzo monje uko nukugurisha impano ngo tume n'ikindi gihe cyo gusiga hano mu rugo ngo gaze yakubise inkokora ni nyina wo mwana wayimaze fata protect fata igishize ugugiye nimugoroba uzusenge Imana nikubwira amakuru yakwe kwa Christophe ujeyo umubwire ngo Imana yavuze ngo musenge mugire gutya ivyo nivyo biguhesha imigisha impamvu abantu bari mu kugwa impamvu abevangeliste bari mu kugwa nuko basigaye bakoresha imibiri kuko abakobwa ko barabasebya ariko barasebya abasebetse ni barabasebetse nyine niko kujya ko kuvuga ngo bahiritse yatebye nukuvuga ngo ko barasebya bajya bazi nabo imanga yiteranye cyo uhamagara umuntu nguze gusengera umwana imagense umwana yagwaye wowe gutabara wa mwana muje ku discussing muje kuri uko ubifite ikihe kibazo ko muramvuga ni ibiciro ubifite ikihe ibiciro fata matatu ngo kandi nguzondinde ibishimbo ngo ibishimbo ngo nibyo abaevangeliste ngo bakiyabazamuka ngo nibura ngushirije ngo ngumuturaga aho nga ndavuga inkoko aho nga ese ubagiye kurya cyangwa ubagiye gukora umurimo w'Imana nukuvuga ngo si bose nubwo tuvuze icyo si bose ariko kandi abari kubikora neza Yesu abahimigisha iruhigere mu masahani yabanyihashye n'abateshutse ngo ikibazo gatiba gisoba saza tikabatike da Paulo ari umugabo yakazaba umuhana baragize amafuta kabandi Paulo se ko yanavuze ngo uwo binanira azoshaki ariko ubishobora kanje azibereho wenyine barangiza ngo ni igitero cy'abanebwe oya kubera ko we byaramubohoye nta muntu umubwira ngo musikuru Paulo yazaga amanuka hano mu cyambu ciyo akamakuka aha ngaha mu nyanja y'ubuhinde mu nyanja y'ubuhinde agakuka i Roma yafata i Roma akavuga ivanjiri akavuga ubutumwa agajabuka mu bafilipi hari kibazo cyagaze garafi muri Turukiya ngo niho hitwaga mu bafilipi hakugiye muri Kenya Paulo akazerera nta mwana wakezurira ngo sikuru fise nta mwana nta mugore wakazurira nta wakeze umwamagara ngo gaze yashize ariko wowe utesheje abana wasize utesheje umugore wasize karagenda yirukanka inzu ko barayifunga ngo wogiye mwivuga butumwa ivuga butumwa rya mbere ni mu wawe buri niwe bazi ukwinjira uri mu njiri hari igihe bavuga ko bakubise se kuri afishe se nawe n'umuntu kubera ko amatendo yawe mu wawe ibaze ko hari abavuga butumwa bamwe bagaragara kuri afishe n'abagore babo akamavuga ati bamushize urufu ariko uwo muntu umukubita kuri afishe dukiranuke twari tuvuze kuri aba bavuga butumwa abo nibo bari abakobwa bari mu gushira hanze nibo bari mu kugenda basanzwe baguye bakisanga baguye kuri ba bakobwa noneho niki imfizi yatembe mu manga iratemba kabiri se none botembera mu manga uyihoramo none rero twagira ngo tuvuge n'inama twagira ngo dutange abantu bagabanye za YouTube hari imanza za famille hari imanza za mitualité
hari n'ibyo tujana kuri YouTube tugomba kujana kuri YouTube gusanga ku rugero Umusegege ari kuvuga ari mu rubanza rw'abanyabyinshi abanyabyinshi barapfuye basohoca uruhi none abanyabyinshi babuze abagabo bifura ku buryo batora umukobwa umwe w'Abasegege kandi udashobotse cyangwa se wabitira cyangwa wabasita ntaho dukoze mutwiyanganire cyane murekere aba YouTubers naje ndimo mureke turekere imanza z'imiryango tuzireke n'izina n'imiryango ibya Khalifa mubirekere Khalifa iby'imiryango mubirekere imiryango ibyo muhana mubirekere ba Diamond none burashaka kubirukanisha twebwe tuze tuvuga amakuru tuvuge aho Gisege tagereje gahunda ziwe aho AFC igeze tuvuge iby'akarere cyangwa se dukine komedi duteta abantu mu nkamba abantu bararakaye bamwe babahaye amareji abandi bapfushije amadosiye abandi tabikarata abandi ntabibazo abandi biki gutembera mu muhana bari mu kumufunga afite ikibazo cy'ikarita kirese kurasebya abazima twari dufite tunone ni bande gusigara rero mureke turekere umuryango ibyayo society ibyayo imanza zifite abazikemura ntitwigeze bashefuka ku YouTube kandi igitangaje nuko tubikora ntidubitange mu inama ukamubikora tugasaka abantu bishi none ngo umuntu azabaza ngo ya evangelist no kwishimira audio yawe gute edaye kuramufata umwanya w'amasaha 2 gusobanura ubusambanyi kuri YouTube icyakibazo cy'imitekerereze uko sasa noneho bibaye uzi n'ikindi kibazo twebwe dufite abakobwa benshi n'abahungu reka tuvuge ko abakobwa gusa dufite abakobwa n'abahungu ndabona ko ibi cyane batuye mu Rwanda bagashaka kwigana abanyarwanda kandi abanyarwanda bafite ubwenge burenze ubwabo tuzi ibingi by'ubusambanyi zakina filime abanyarwanda ariko bakabikina bafite mu icigisho bafite mu ico bahabigisha uzoreba zakina amafilime berekana ukuntu umuntu agomba kwirinda kwiproteja igihe wasambanye ugomba gukoresha protection ariko twebwe tukama tuje hariya ngo evangeliste ngo yamenya amavuta ngo yakoza agasha ngo mutegere birinde gasida na kankoto n'ibitazabishana bazofavu none ukamuje hariya ngo tegere kuramusobanura ikintu nimba evangeliste yasambanye kuramubisobanura umwanya kuri YouTube ngo mutegere audio ukamuzana ibintu bimwe by'urukoza soni ba president inzi zawe iz'abantu bafite hano mu muhanda ko nano mugani wa muririmbyi ngo gushaka yo gusanga he ba president zawe wovuga iki ko nanuka tubavandimwe ni inama gatwaba ari uwisanze ngo mwandike muri comment hano dututse ariko nta nuwo tubangamiye wenda kandi uwo tubangamiye atubabarire ariko kandi ni inama mureke ibintu bikogwe mu mwanya wabyo mureke gufata twa audio tw'abandi ngo dupreyinge ku YouTube mwabuze ibyo mukina mureke dushaka ama content tureke gusebanya siko kwiza sicyo cyubaka society yacu y'abanyamurenge ahubwo nicyo kihakiye cyo kiragaza urwango ko ruguma kugazuka niba urugwango ko twarugiranaga n'abajenesi tugiye kugirana twahaye amata batwima amatwi none umunyamurenge uramusebya usanga mwene wanyu usanga ashatse iwanyu utabizi reka kubwire relation y'abanyamurenge relation reciproque bita muri matematike ngo relation reciproque iraza gutya twabona runo rutoki rukaza rugafata runo rugafata kuko uri rukomeretse runo nako rukaza rugafata gutya zikaba gutya relation y'abanyamurenge imeze gutya ni reciproque iragenda ikagaruka umwishwa wawe mubereye sekuru mubereye umuhungu umwe w'umuseraza niwe akaza wivuga akavuga ngo ni mwene wabo ngo wanyina ngo wanyirasenge ngo wanyogokuru ukabizingura ukabura ubihera rero cyo y'umurenge nuko imeze nta muntu utavukana n'undi ntawo utari umusita n'umusinzira ashatse mu basita utari umusinzira ashatse mu badahugwa utari umudahugwa ashatse mu baheta ashatse mu basegege ashatse mu bita nuko twebwe tururuka jewe nawe turavukana turabavande tuzi ko tudahuje umurara uri umusita ariko turavuka nyine dukoze imibare hano usanga bashanga basatswe mu basita none uko kera turavukanye none ninguse zanzo abansebeje odababofu wata banyogosenge bashatse ni ibibazo cyane nuko rero abatarakora subscribe kuri icyo ni ese umuntu ureba ikiganiro ntakore subscribe uzomubona gute
ameze guto ni nabi niba bajya bazabaja guseba nyiri yahiye mukozi w'amaraso kandi si tubingingira tubizi uko bibatuyemo oya bibatuyemo ariko no gusereka tuvuze ngo ntitubinginga twaba tunegirisha babikoze turabashimira gose oya tufukamisha amavi y'umutima ubu nyine mfite inshuti zirenga 30 na za views za subscribe abantu bamwe ntazi n'abandi nzi abo ntazi tuzoza tumenyana tuzohurira muri Kongosho tuzohurira muri Kongosho abo nibo tuzohurira kandi abadakora subscribe muri Isanga murakoze cyane inshuti bavandimwe ngaherangiza ikiganiro niwe nyiracu none gaye dukundane niya Bibiliya ivuga ngo utarakunze mwene suzo ukunda Imana utabonesha imbone zawe zibiri dukundane dushigikirane kandi tureke gusebanya kandi gusebanya si umuti turavukana turabavandimwe duhurira amaraso abanyamurenge muri rusanga aho twaba turi hose kuko iyo twibwiranye atari soni wanyu ndi nyokorome kabaso wanyu mama kabanyogoko donoga nga twari kuri sieni tiara tibiza bazungu se Kongo shawawa murakoze cyane abadukurikirana